Ndagusuhuje wonteze amatwi muri aka kanya urasuhuzwa na Padiri Janvier. Ngiye kugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 buri mwaka. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 duhimbaza ivuka rya Bikira Mariya. Duhimbaza abatagatifu Adrien cyangwa Adriane, Adrienne. Duhimbaza abatagatifu Beline cyangwa Belinda. Duhimbaza abatagatifu Serafina. Duhimbaza mutagatifu Serge wa mbere, umupapa wa 84 mu bapapa bayoboye kiliziya. Duhimbaza mutagatifu Thomas wa Villanova. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 navugaga ko duhimbaza ukuvuka kwa Bikira Mariya. Kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 6 i Yerusalemu niho batangiye guhimbaza ivuka rya Bikira Mariya. Uwo munsi bawuhimbariza aho Bikira Mariya yavukiye. Aho yavukiye nyine ubu hubatswe kiliziya yitiriwe mutagatifu Anna. Iyo kiliziya ikaba ishinzwe abapadiri bera b'abamisiyoneri ba Afurika, les Pères Blancs. Aho hantu kandi mutagatifu Yohani Damascene yahahimbarije iyobera ryo kuvuka kwa Bikira Mariya agira ati: nimuze mwese musabagizwe n'ibyishimo, duhimbaze ivuka ry'uw'isi ikesha ibyishimo, umubyeyi Bikira Mariya. Uyu munsi ni intangiriro y'umukiro w'isi. Uko niko mutagatifu Yohani Damascene yahimbaje uyu munsi. Navuze kandi ko duhimbaza mutagatifu Adrien. Adrien cyangwa Adriani yari umusirikare ukomeye w'inikomedi, ariko akaba kavukire ke ari umuyapani. Yitaga rero ku mfungwa z'abakristu, bimuviramo nawe gufungwa. Izo mfungwa zavurwaga n'umugore we witwaga Nataliya. Bombi bahowe Imana tariki ya 4 Werurwe, ariko Nataliya we yabashije kurokoka ntiyahita apfa ako kanya. Yaje kohereza ibyasigaye by'umugabo we aho bitaga Argyropolis, nyuma biza kujyanwa i Roma. Adrian rero afatwa nk'umurinzi w'abasirikare. Duhimbaza kandi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 mutagatifu Thomas wa Villanova. Thomas akomoka mu gihugu cya Espagne. Ababyeyi be bari baramutoje ingeso nziza, bamutoza gukunda abakene no kubafasha. Mu mashuri naho yari intangarugero, imyitwarire ye ikarangwa igihe cyose no kwicisha bugufi. Aho arangirije amashuri yabaye umwarimu muri kaminuza, naho akarangwa n'imyitwarire n'imico y'umukristo koko. Mu mwaka w'1516 Thomas yigobotoye ingoyi y'iby'isi maze yiyegurira Imana mu muryango w'abamonaki witiriwe mutagatifu Augustine. Muri novisiya naho Thomas yabereye bagenzi be urugero mu kwitagatifuza. Amaze no guhabwa ubusaserdoti, yaranzwe n'umwete n'ishyaka mu kwamamaza ivanjiri, inyigisho ze zikagera ku mutima abazumvishe bose. Nubwo bwose Thomas ariko atabishakaga, mu mwaka w'1544 bamutoreye kuba arkiyepiskopi wa diyosezi ya Valence. Atangira ubwo gukorera diyosezi ye ubutaruhuka, yita cyane cyane ku bakene. Atanga ibyo atunze byose ku buryo yapfuye nta n'ikintu na kimwe asigaranye mu nzu ye, kuko n'igitanda cye yaryamaho nacyo yari yarakihereye abakene. Umunsi mwiza ku bahimbaza bazina babo batagatifu, abitwa ba Adrian cyangwa Adrienne, abitwa ba Beline cyangwa Belinda, abitwa ba Serafina, abitwa Serge, abitwa ba Thomas. Namwe mwese muhimbaza umunsi mukuru wo kuvuka kwa Bikira Mariya, mwese mugire umunsi mwiza. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha.